Ioe le po pa ia na whanau wa Yesu. Ta iloa inisi po manisi po e pe yo upo whailaunga le atunu u male au fueloloa whamai eui i tae au, makae au, matae au. Eui i aso, male aso e le lawaso. E whapena whaila e te lea po ai tasiale po ua wha mau wha ilonga ina ele au kerisiano whamai o le po e pa ia o le po e mamalu ma fua i sea awa o le po lea na soi fua mai ai le na te tongi o laina wha o laina o e maa ele ia la se isi pa ia e laka i le mamalu ma le mawalunga ki o foi fai upo le tunu wa mawalunga i tuli o maunga ua malifa fo i le tuasivi o Samoa le lingo ai le fongatia ua pau le tua vao e mamalu le tua au ma fua malu ma fua i sea awa o le po e pa ia e le aise isi po e whaatusa i le mena tupu ai e ui ai le whaatauwaa e mawalalo e le manaia hanga upuia le perfecto Isaia malo ia e Isaia whamai ao tau vaai i ai e le aiso na mātango fie ina ne i o tau mananao i ai upuia le perfecto Isaia ia o ise fia manga o isea kulanga o se whangau se whale o mangu. Iwe. O ise o kako upea na ta whaia tupea. Lenga o le whataua nei o le nei season. Tau sila silantu le ese esenga o le whataua e so se tangata kerisiano. Kalangoa uia ia kako Samoa. Tatia ia papalangi, tangata uli, tangata sa pangi manisi o atumotu ma atunu lanu fo i mangangana ese a e faiala utala o tatou Samoa wa ele ai ase Samoa maybe being out le ko ikiki e mafai ona tatou le poina ele kerisiano ai o tatou uma o kaka kerisiano soifua e ainga avea o ngaso sa a o ngar fai fe au me mo fa pena Ola le wingo le tala le utita ufatua. Ele ia la se si o tatou ele malama. Ile tala anga ma le soifua mai o le mesia o le faa o le tanga. Ai mafuanga ko fai aku tala le. Ona e kongeki le ia ngai upu o le pese le sa tau mawhai. Ia le tatou au fai ngā luenga. Sunga ia Oscar, sunga ia Misa, ia maritusala ia Hana. E whaaleo i nantu e tau alantu i pese pesenga. Oh, holy night. I le nāpō pa ia. Na whanau mai ai. E wila i le tātou wawai atu mara tau sila atu mara tangatanga i Samoa. E sea awala ia o sa wakapenga isi ka ngaka e celebrate ia so fia o le soifua mai o le mesia. O a awala siata. Tau whaasau mai whala au whaasahinga i kongu. O le fiafianga ngā lai ka penga i se fiafiai. O le matuai whainga o fiafianga i le tino. A o le tangata lea e tātou te whaamana tupea. O le tangata e le fiafia o ia i mea le tino. E oi. Leanga e le ongi kala ngisi ia saungoanga ia saungoa ia e sufa mai. Auane i o tau tolo ai o a le lalolangi. Leanga iai le monga ma le ele e ngake akia. E oi. Au e te tolo ai o a le lalolangi. A ia mua isa ili le malo o le atua malana mi o tonu longo winga. O le tangata la le soifua mai wha manatu po o le io wana liu tino tangata. A o le alo moni o le atua i to tasi o le pa ia o Israel. Ora kangaka e fia e le fia i mea le lalolangi. Yesu le fia i mea le lalolangi. Ai ole mafua anga ngā lai o na sau. E sau e sefe ma whaaola le lalolangi.
ai tasia la le e kasia le vaenga e tauona tatou whaia ina ia maua ia ka kouru wha ora kanga lea whamai o le karikongu ia ke ia o le upu leo le taritonu e le o se upu e mama po se upu e whaingofie o lou taritonu ina o se tangata e whaavae i lunga o lou loto ma lou mautinoa o le karikongu langa. Believe. A e karikongu inga o le alalanga ngā lenga kou pāroka, le alalanga ngā lenga kou loloku, le alalanga ngā lenga kou waonga. O mea uma tātou te whaia. E whaavae i lunga o le taritonunga po o le taritonu. Ai o le auwiviranga ngā au mai e le tuama o le whaailo ilo le nā. Formula. Nga ia au maia e kākou ke maua i le whaolakanga e le o le keke leo au kaulanga e le o le tete leo au me whai e le o lou ngofo whaakau uma ma keu le wharesā e le o lou whai o bua a ke kele i kaimi o kau mawhukanga le wharesā ale kālesia e le o lou whai ko angai i ngā ke kele o mea umanga e maua mai ai manuia o le tino ai ke le sao ai se ola e whaavavau le ngā mea ia e le e ke le o lou lau kua la ma lou lau a na whapea ilea ia o lou au wala ngai le ola e whaavavau le ai ia e sau ai manuia o le tino e maua ai manguia wafo e sili le manguia whafonga e sili le manguia o le foai ngai lo le nga ke kalia o winga la na le na fa ya dula uia Faamagalo fai me le lei fai se me le lei mo le au nga le tu fai se me le lei mo lo tua oi fai se me le lei mo kanga kai mo mia la so soangi ai au mangi ngalo e le lavanga mea e ke le adu se ola e whaavavau o ngā mea ngā le ai le anga fa mai fio nga le tua e le o nga ruenga ina I ne mita se tasi wa not enough ai fai mai le fio nga le tua au awa fa be lava na lo fa mai o le tua I le lalolangi wa ia au ina mai ailo na tali pele to tasi ina ia le fano se tasi e fa tua pe taritonu Nangor o le whaaliri unga. Lai sau wai o le believe. Whosoever believeth in him shall not perish, but shall have everlasting life. Onga o le whaasa moa inga ngai ko inga ngala ko whaasa liri uar kusipa ia. Peina nau e tu lo loto ai le winga o le upu. A o e wha tua. Ai alu le wha li winga menga le wha Peritania. Whosoever believeth in him. Lono winga a ka ko wo I le wha sa mo inga wha ingofie. Na oe a o la to uma oe tali tonui. Karikongu iai. Karikongu I le nga au winga mai le alo. Karikongu I le alo. Sa o iska miki. O maka o le pepe Yesu wai kai ro ko rua la manga ke afa mai o au mafofau la fa uma ka ai fainga ka le pepe le kilo zero le a ingo si kamiki wai le pepe le mai anga o le va ai maka o le pepe al pepe Yesu o la veve la orkilisi mas ma ya o maka le pepe le la mafua ingo ko Faamagalo o le winga la fa mtalanga pa wale or kila au mai a ole mai mau fa pela vona lo fa mole to la langina ya na ya wina mai lo na tali ipolo na lo pele to tas na ye le fano se tasi e tali tonu ya te ia pe ina ye le fano se tasi e fa tua ya te ia vai longo winga Samoa ele fa ola inga la o e pe le fa sa o inga o ele fa kua pe le karikongu ni ke u fa pe te u tato take for granted
ke wa ngufu ave fapea ave mama inga le ai si pu ke anga sala malea ai conditions o le lofa le nga mai nga lofa ile la rolangi au inga mai lo nga ka li pele ko kasi ina ia le fano se tasi e fa atua ya te ia o fesidi ai fa fefele au le fa kua e longo winga e fango ai fa fefele au le karikong e fano langa o kala le whosoever believeth in him shall not perish but shall have everlasting life. Oh God. Ya no winga ele teritonu e perish oi e fano ele ongia upu le tu e fo ya uia alu do fo isa fringa ia wo ka koe furikua mo ka koe le karikongu mo ka le fa kuku ia no winga ua te sa vali fo ia mo te ilo o le vanu o le anta o le oti o le fatau le o le winga o la tala ia le o se fai au ki o io ele o se fai au ringi o ko fa fi au ai o le mana ia i o le fai tauri tu spa ia fai singa panga ngoa o la ka vali e lo uma tangata le fu malanga mai nei ni so wo mana ni so to ai e filosofi lo to no la ta vali pa war kusila ko ke mawala e ma ke feo ai ma u ya so uma o la kuspa ia fa pele la po yes ai ko ngor ka vali pa wa le o la u penga lo ke feo lo ai ma ai o feo ai lai me foi ele ia o ki ro la ele é porque le fongi le kuspa ia wala ngai ele o se fai bo ma kai mi o fai fai ka la iso se me o ke fero eu ke lo ma ula o kala ai ni taimi de tango foi le fa avangoso kai mi si ya fionga le atua io e fa taua la foi la le na tele na va veina e ta ai ka sole o foi o mo kwa ikele a foi o rika ke ro kai yes o tele yo taimi o fa longo ma o foi ni tala va ve foi rika ai ona o afionga le tua fo mai ona e anga salai ai ona o afionga le tua fo mai a e ita no fo ilalo ai ona o afionga le tua fo mai ona i ngoto le la o e ita o afionga le kuanga ile upunga e di ongi ala nga upu e le ongi muanga nganga hoi afionga le tu awane i ngoto le la o e ita o ingala nga kau punga mai wa kau vivela mai ya to fa rongo ku nga fa mai musmusunga ale nganga ia sili ona leoina o lo loto na ilo se isi lava mea awa o le mele la kupu ya o asiaka e leo inga lo loko au leanga lo malawa mio io fa pena ai okay ka awala valanga se mai langa okay ka ya okay ka okay ro fo ika langa o tangata soifu o tangata ola ai o controlling ala o leika o inga determine pe yengi afionga le tua o la yaki oi ke longa fi yes ananafi le lo foi atu tala le nei o malona mato o pu ele mato pese ma sia vaenga foi mato o e tautua le mauta foi le o nai tanga tamatu tu ale ngosi sila mai o si kasi la le atali ya Ivan no for GI GI cleanliness amisa cleanliness east mako maila mai Beachland ma jola mahana ma Ivan mo jo e momoli ia I follow my godfather mo jo le o fa so ko nga kupur melia o me lo va ai ka makwa e ika e ko inga lo wika le mo jo mai we are filled with joy ke lo ha pesa waru se loku le angafi wa matu ai fa tu muina o le oli ma le fia onga o se matu pese o we le ia lo pese ai onga o le avango misa malanga Oscar Samoa
ia whapataya Ivan wa mau ai ona wa already o io e sia o friend tina ia lupe hiol masiona tolua ua o io e ina mauti atu e pese mare ngalo ia kia o le malanga ia Oscar Samoa pisi misa i la sutona so I have to find a backup team foi le ia o mai lo o walu lo mau ia sa ia o ko fa fomu ia ai nga vi ia ile tu ia fa fomu anyways mako mai lo ma to lo yole o fa to lo ia fa na ule na ma to bo ia na ma Ivan tatu mo e fesi tatu mo e fesi tatu me ai tatu lunch wala ka le udi mo modelo le o Ivan ia ai ma o ia ngar wenga le ofisa mako filifilia lo le topis mako filifilia lo le topis vo le leji ai le fish and chips ma nga ya le topis mo ke o vatu lo le i sia wa ka ko nga follow my godfather ai le level amato wo o ji ai at vili mai ia le atowa mali wa ya le emergency that I have to go to ai ole ama fitau wil proclaim to li wa ya le sa godfather ai ma fa ma to fa wa we ma to ma te adula feololo tangata le tono le topis ma doa o kale ma to fishing chips kama foi ngale le snapper me o foi ngale a te fia o si fia o ko de kere ngo ia ima ma to mai lo ma to safa e u la lo patua e u nga i ile entrance e o mai tangata ton ya faya ya le ma to lo le fa fonga mai le tu ma to ai ia matou tatalier matou talatala nga ile pese nga lenga fai ma famanu ia matou loto o te leilo po le taimi na savali mai ele tangata lea savali mai sau waru kokong o le tangata na sau o fatua au loa muli ai o lai failanga upa o ke lolonga anga le ele upa ngala koe piki e alua tuava ai te auto e nimo ai talu ai wale ese option ngala kua le halu no yalu te tonu o le mau te ai le maso lo le ko lau ko uranga kale o tangata le te tala no atu ye se tasile nei o tangata pito sili na faitala leanga ia te ai wa levanga fia sau e koe alu ai langala o le lavi e ulo kua fa pe ai a foi merkanga ka fa kau e foi sa o mai ai o fori tu so o te loa tua e le mfengo o loa langa sa u kong ai a sa u lai foi fa fo o ngo lo le langa o le pi fa sanga la u sa fa o le wa lo na mantu me ai ma mantu no fo wa uma le lei wa amatan ai o te pa tu lo fa pene ai sa vali mai martangata malo o tilo tu oh my god boy o Mr. Ngango dai ele o puloku ele o polotu le nga e vevela ku la ku so inga ke lo o te le lo la nga le o se angelu ai o ke pa ku fa bengi ai o mai lo mari tangata sa vali mai mau mai le topis fa bengi male or kasi de ngai kanga ka fai kala leanga ma fai post leanga ele vevela kele la nga lupe o le alua puroku ana tu te sila fia mana tua ta sila tangata fai ana tala o mai le o titele to o isa mo ole mela o ke fia ka isa mo amala fa fonga mai o fia fa langa ole o ke le plan o ke sau ke fa so ele melea ole ongo sa ole ikama ongo sa ale wo ke ia wo sau wa o manga ku ai lo wanga lo ye un fa mtala na filmelia sa vali mai ale tangata o te pat ele o lo fa tasie e ko rua le nga mako ele o man mala mai tamati i kanga kala anga o ke pat wa fa benei ai o mai malo ace se malo ace fa fonga mai ole te I hana ma Ivan ira kanga karngai a wale ai mangisi kongor topis wale waka ape o matoe o matole sa fai mai le la mai manai teine to lua o le tasi sa moa o le isi tonga le nga rurue
anga o faasanga ko fa pengi fa me malo is oh ise malo my man vai ma ele ma sa ukala o fa yanga o ya le fa mai yang kala vai marie ko roko wale vai mai o de fa fa ma Ivan ya ma do Ivan si tamai ele titi si tamai titi a o kingo Ivan all up is sa Ivan le mo lungar ko me kiki na o fa sanga mai lava malo is vai marie wa fast wa fast mongi ala ukala wa fast fa mo mole ke ko fasia ka ika ia wa fast ke mo ia wa ma fast wa ma mataloa on fai mai tala nga ile HRPP ele le yar ko fa fo mai o ko HRPP nga o tangata ngutu pi o pi o nei amakalo o le ala te ile va e makua ke ia Ivan ke ihana ir kanga kale ku mai male leo te moni o mai o fast ma fast o kiri ko o fa ko ya o ko ku ulo malo ya ni let ale ai for one tele fa ya ukala a o le nga ro pula ko ale to mai le lima fa jalofa le ai ma so fa jalofa e na ya mitte le lungot por kana le vangu mai le lima fa karofa mai ke o mai malie wa o tiro to fa pe nei man tu mai o le fa to a mai o fo i mai le ma ngai o loko ma faila o fa ma lo si o mele sa mato ya a o le o tu mai stasi o tangata e la vea le lisi la top 10 o tangata pito silin tau fa le anga ya ta o kilo ale la ku ai o luma ma fa pe ngai le lima nga ku wa ko ku ila lo nga lima o fa ku ngango o le lo e pole ala o me ala fa ya oi oi a vai ko ya oi wa ve ese lo wika e pe u valofa muki vale ya oi fa la utala nafi ele sem over e ui le fe kaui malo ule fia ya Faamagalo e fai ia kia ai ele a fai nga le ngor manga ia yo mele sama ko ia yangi ai sau inga hat e au kango ka uma yo le fai langa upa ko e ka uma ele o ia lai ku ele o la ua lai ku o fake page le le ama I did not even ask madua i pula le tu mongia Samoa makua i pula le mea la lea o te whaia tupea ma o whaia tupea a e loa e leanga mea whainga luenga a e loa e ke mai a e loa e ke pala ai ku le kaukala o le nutu i le mea e leo o ia le malosi ele se mengupu ai nga mori mau ia se ofanga ulenga maku ai fakas se mangu ke ngofa ku vai o ia le mangi kanga koi ai to te silafia o to Samoa o mea ia ngo mafau wai ele fainga ka le fainga o le fala ele fainga ka o vai fa to vai le se uso yanga talu mai le more than 10 years ago ma ko ngā rurue fu nengo masanga ngo fa a wo vai so le po mai ka you know I've seen him wo kilo I saw him yesterday wale ole ngango le sa o active ma losi or kai bengi wo bakua wa you know ele fa o to tango lo fa ta lo fa yai o fa ka lo fa ka kuso por kiki wa mai mau ka ko mafukanga ngo ko kala ngole ana telo ele ne utala leanga apa wanga la kala ngfai o ele si tangata se lu fai kala leanga o ke le lo pole ala o meo se ya o rua moroko rua ioi ele la o rua mai ngai rua ngofo wa le fato lo le I ti ai ele mama le wo ia le wa esere ngari ile o ngai fai mai ma mouthpiece ole HRPP Samoa le o fai mai mau ko vinga a ole lo pe le sa pingia mai me ia ile lo fa lo kasi la o fai o mala ole ale mele o tupu ale o toi foi mai ai fai le upa
lai fai langa upa yo ero ese mai ai ofisiri akui si kinge ko nga ia ima ski ki sa mo nga ia wa o le vanga fa mai ki ski ki sa mo le va yo nga ku I bo le vanga ready na le me ai wa le vanga ku o fat the reason being nga musu nga mga o se o ese mo bo fa ko ai wa fi we ku va kula ma lili le upa ka nga ka nga fa o le au ke sa fa yu ke le ya ese ma ko ngor fa le fosia ma sa u le nga sa fato au ta ua foi fato ai loi foi le na si vaanga na fato ai loi foi le hana wa le e loi hana le Loabay ai le loa who's behind o fato le ngari ko ngale le o ngal Loabay ya o ma fu o lo tala a fai o ke fa so aku la ni ia fi mo fai aku e ma fai nga e longa sa ia le nga pasi la testang ai ko ke silfia oka so uloko ki nganga ye oka so uloko ki nga la nga ile kasi le lua ma o mau fa mau nyanga ma fa mau maunga o mau o e konge ki ai la ua I kuor page le fui mono tala le a o le page nga e fa nga wa mala audi fanga mai nga wa fo yor ko duor king or kamale o longa ko dua e a hinga le mala audi falla kai kulo wa la fionga parmia a hinga le ai pawa le o le ku ai nga tu lo le ngana o te fai pawa le o le ku ai nga fa vasi e ngo fo mo ko fa le nga longa ai nga yang fai la ukala nga fianga ngo fai si o to lua wa lava nga o foi e sau nga wa la audi o ha la audi e ko mai si ai lua nga o ai se la nga foi nga ke lo foi o fella ka yaudi o ha ole fella ka yaudi mai fare vai sa luor fa savar nga ke lo ke le fi ai ngai and I am hoping makile ai nga kulowa ngai le te tauna e ai nga mani tangata e fa pe ani o la tau fa le anga fa pe ni tulo pasi la o testa ngafi pasi mato o maya ile ta vale o fa yatu ya Ivan Mahana ka fiolai o te le ifiam fe pe anga o feio waloka we leo ngafi mongia se manu e matua I toi o ona a toa le tatou pese ngaile maota ona ita mahamati na matutua se mangu e makua I liua a koa le nge yaso mangaia le arresto a we leo se mangu o le ka penga fa moenga ke kele o kirisi masi o se o ainga malanga mai foi matua e feiloa I nei ai pengi ya ule iyo pengi ya ule wa ave woloka pe anga ise me o ke fai ia I kulowa iyo anga foi ele fai ngata ele ai ola fa aftainga ile tua o mana tua fa so atu lungo tatou por kalami o ko va ai kala makui male o onga ale ngo fa mangalo yang afi vai la kala wala valua fa mol ia o sia utalala na fa ia tu sa yo tangata le na ma fe lo ai fa fo se nga io ia o fa tu se o fa na ro mo alu ma ka vale ia matutali ia le mo fa ftai le to fa tu o ke fa fe kai ia ile tu wa au mai ngango ai le au mai puru elo e se lo fa ftai tama I've led to, and I thank God because I think He knew enga ke sila fia o ke overcominga ma o pui ro loko ya ngango right there at that time he sa wale kala sila fia ele tua me ioi ai o ha un ofia halu I ore topis here's the thing ya esele mena fio yai la vesira fia ka fada esele no fuanga na tu moteo yai
e se foi le coffee club na manana o iai ia si au whangau leo iai ngai GI au ngao GI o whaku how about let's go and have a fish and chips ma ngai ai o fish and chips as fale foi le topis yeah try that one eu iai o mo sa sponsor pa foi le fai lo pa o ma ngai ai o ma ngai the reason o fie fale ingalia fale ia lia ele ola foi le se fala o maka la ko ia e o isi fish and chips o e sau e pe kuku a pe fai maso mai ki ngore ole ai ku ngaska mai ai ola fala maka ka malalia that's why o ke fie o wala o fai mako vanga le let's go topis let's go lenga mako i le fale a lea o le fale na ave ia o le nganga pa ia se test oe asiaka ave oe testi e ala se tofa fo pasila o testa ai nga sila fia ele kua au mai mo ngango ai ora va ver me puro au ai makua i feior le anga ya mre bei ole moral of the story mo tanto ia leo lo loto haide mai lo ula di ni bango di bisa si fa unga ni ngomong fa pe lau kismas ila ka lang me bakka mai si me o ki ki pa asa ko dia ia ula fa ka ko me fa me mai ai ora ula lea pe e mo moli mai ai lo tulanga fo ilele fa PC fa dean of students fa kama fo ilele o e pe tu sana pe fa professor doctor professor kasa kama nga doctor professor ya tau esa el professor ya siaka pongi o sea el professor fa pro ele le uso pro o fa ma e fa da ula le fa pe vai mai io sa foi fa ma fa ngai vai me we ia we ko ka ma ia lo fe lo inga ma le ai o to o ke lo misi le vangoa ngoro inga ko ka i ke me ku io ke le basa sa o wa ke lo ma fa ele no poi asi ya fa ke do ai no wo fa te ia la vai na ele nga o ia no wa vai fa wa ya fa pito feel like e fa tai ka ka lo ngango le io le sio e la ku le pa ya so ia ya ka ngai le ka yo ngo mo sio e kai ai pio ia le sa fa ma tu te mina le palo tal lo fi rotas or kamala le astui sa ya ai walu kamastui venga ngo fisili mo vero quando funziona ele la ko foi mai ala mo mi ko inga wale foi la wa e eu fa sare si va nga le inga apenas se fe for ko inga beren ku pu pensing vo i marifa che malo $20 ai fi ya ka wa ngora foi a so fo po mark lo va ai ri no ko ma fanga lo ma fa mai po mark mas si ra e po mark ke lo po ka le po mark le wingo la utala ele fa pe o te fa ya tu o se si tu sa o se tangata sa sili foi no fia iai tai mi fo yo ona fukia walu o ka fo ki fia ke mi ngale radio sa mo ka pe ser maro sa oli o ka mi o ke a ofere drive time o so mara ka mo mista ngango o so la pese ngar ko ingal overstaya kang ya overstaya io le eu kire ka ngor ka ko poka la mia ai la fatu lo ngola utala e se lo fia yai le fo eu so ma tu chole ai nga la ku ro isa mo valia mai de poro kiki ai se me le fia ka wa o ngango sa la ku mako fogo nga le sa ji o presking ya e vidi mala ia mako kala pura o ngango aso se kai mo ko kwa al kai mo lo ma fele mango po ngol maka po no lo kala al ka so mai o la o ngango le fongo ya ka ko fe ngango mo ya ko ya e lo le ai la gerona o era de fifi ngango oi ya de fifi ya ka so po ma ai po se mo
ia ano vai lana nafi no ele se la utala o vai fa ngora fu pele uso o ia o matua fu o mai foi le loka ko nga mai nga ri mai pulo ko nga ngasna se ia